Bidayah qablal bidayah, ibtida' qablal ibtida'. Uhayyikum tahiyatal islamiyah, tahiyatan min indillah, tahiyatan wa salamatan arabiyatan. Atiris salami ka syamsi wa duhaha, salaman daiman kal fajri idza talaha, salaman amikatan ila rabbikum muntahaha, salaman wa aska tahiyatan wa tahiyatan li ahlil jinani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi gharasya syajaratal iman fi qulubi ibadihil akhyar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la, al-wahidul qahhar, al-karim, ar-rahim, al-ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafal Mukhtar. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil akhyar. Amma ba'd, fi hadhil munasabatil badi'ah aqulu syukran li jami'i hayatit tahkim fi hadhil musawaqah. Wa ayyuhal musyahidun al-ahibba, alladhi huwa manahani fursatan jamilatan liulkiya ilaikum ma laha bihi qalbi wa khadara bi bali khutbatan arabiyatan fi ma tata'allaqu bi isti'salul makhadirah wal adwiyatil muharramah. Kama arafna jami'an anna syababa yakumuna bidawrin ham fi tarkiyati syu'um wa taqaddumihim, fahum amalul umma alladina sayujahiduna li mustakbali baladina al-bahir, fahum aidan amalul islam alladina sayadahuna anfusahum li tatbiki ta'alimihi fil mustakbal. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna fi yadi syubbani amral umma wa fi aqdamiha hayataha, wa bihadza kunna na'i anna syabab sawfa yakumuna bidawrin ham fil mustaqbal. Lakin lil asaf kunna nusyahidu kathiran min ashabina min asyababil an yatajawazuna an ahkami dinil islam wa la yahtamuna bitarbiyati wa ta'lim wa yatakhallaquna bil akhlaqi sayyi'a, kama syahadna fi tilfaz aw sami'na fil media aw qara'na fil jaridah anna kathiran minasyabab alladhina yashrabuna al-khamra wa yakuluna al-mukhadira wal afyun wa ghairu dhalik minal adwiyatil muharramah. Wa kama sami'tu fil akhbar anna hawali 3 milyun min ashabina min syababina qad saqatu ila sahlil mukhadira wal adwiyatil muharramah. Masya Allah tabarakallah. Ayyuhal hadirun al-kiram, hadal an, walakin kaifa fis sanatil atiyah, kaifa fis sanawatil qadimah, kam jumlatus syababil ladina sayaqa'una ila sahlil mukhaddirah wal adwiyatil muharramah. Kunna la nastati'u an natafakkar wa natasawwar madza sawfa yaku'u fil mustaqbal wa kaifa baldatuna hadhihi fil mustaqbal. Idza kana jami'u ashabina yukhda'una bil mukhaddirah wal adwiyatil muharramah, idzan kaifa nuqbilu ila hadhil mas'alah. Ayyuhal hadirun, fi hadhihi fursati sa'idah sa'uqaddimu lakum jami'an tarkain aw ahwal li tawjihi wa darbi hadhil mas'alah. Al-awwal, yajuzu ilaina an nagrisal iman wa taqwa khassatan li kullil usra, yajibu ala kullil usra wa ala kullil walid ay yagrisal iman wa taqwa ala awladihi mundu sigarihim, li anna al-walid yal'abu dawran muhimman fi tashkili saksiyati awladi, kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Ayyuhal hadirun, ba'da an nasma'al hadithi anifan nafhamu annal walid yajibu an yu'addiba wa yu'allima awlada bil islam bil iman wa taqwa, li anna bil iman wa taqwa alladhani garasa mundu sigharihim, fahum sayakununal muslimin wal mu'minin al qawiyyin
li'tisami ta'limil Islam wa sayakununa mimman la yurawaduna wa la yuwaswasuna biriwadil mukhaddirah wal adwiyatil muharramah. الثاني يجوز إلينا أن نتحد لأن بالاتحاد سنستطيع أن نسد ونزيل المخدرة والأدوية المحرمة من بلدتنا هذه كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الحاضرون أمر شاب وثقيل سيكون سهلا ويسيرا بالاتحاد إذا يتحد المجتمع أو أهل القرية والأمراء والعلماء ومنظمات الشبابية كلهم لإزالة المخدرة والأدوية المحرمة فلا يشيء مسيل أو بائع أو مدير المخدرة والأدوية المحرمة لدخول بلدتنا هذه. هم سيفرون ويرهبون من بلدتنا وسنكون آمنين من أخطار المخدرة والأدوية المحرمة. أيها الحاضرون بالتركين التي قدمت أنفا إن شاء الله ستأمن بلدتنا هذه من أخطار المخدرة والأدوية المحرمة المهلكة. أيها الحاضرون الكرام أكتفي كلامي في هذه النهار وأطلب من سويد قلوبكم العفو إذا وجدتم من الخطبة أنفا الخطأ لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان. آخر الكلام اهدنا الصراط المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.